Yeah, Jack Question in your area, bro. Edison in the house, motherfucker. Alauddin, let's go. Bebot, bebot, bergaransi nasional. Bebot, bebot, bergaransi nasional. Bebot, bebot, bergaransi nasional. Bebot, bebot, bergaransi nasional. Hey para pengguna lampu standar, nyari proyektor dengan spek yang gahar. Gak usah pusing, langsung aja upgrade ke Bebot Projector. Brand lampu mobil yang terang tanpa ada kata error. Bebot adalah brand lampu yang berbobot. High beam responsif, gak ada kata lemot. Sinarnya terang layaknya cahaya bulan purnama. Sudah flat cut off, tidak menyilaukan lawan arah. Lampumu masih remang-remang, sering dipakai pas malam-malam. Pakai bilet Bebot sudah pasti terang. Masa zaman now masih lampu ayam. Bebot, Bebot, bergaransi nasional. Bebot, bebot, bergaransi nasional. Yo, Bebot plug and play installation. Gak usah bobo bro, reflektor tetap aman. Upgrade nyala terang, fokus jalan ke depan. Bisa balik standar, gampang saat pindah tangan. Bebot, Bebot, bergaransi nasional. Bebot, bebot, bergaransi nasional. Bebot, Bebot, plug and play installation.